Eh, master bang malang mas. Warna polo bang bang. Warna polo bang bang. Kodek. Hah? Warna polo lo kang ni school ke. 9:30. Ani bang kontes kang ni lah. Anyway, na 9 number 11. Malo ke na kang principal men kan ha. Nema. Ha. Pilo men ke. Sini ma. Ha? Kajiro yang itu. Kajiro hang pi. Kona pesi bang bang lo. 11 bon. Kuliah pesi bang bang di. Lah kona kelas lo. Laku ha. Oh. Laku kelas 1 kelas 2 laku. Lah ilong pesi. Oh, ilong kan pula. Ha? Ha? Ilong yang sih. Lah kelas 1 lo po. Lah kelas 3 lo. Te lage. Kelas 2 के पिलो देख बेस अब 18 Oh, itu. ला सिविल है क्लास 2 बैंक वाला स्टूडेंट दांग था Dan nama. क्लास 2 स्टूडेंट बैंक वाला दा चलो ते ला क्लास 1 ला Kalau pi waktu. लान लो डेस्क बेंच ता Oh, itu. दाग बैंक वाला कंग नी के हां लान लो डेस्क बेंच के मत कंग हांग लो कुमारी हो available था oh paya available था du glab lu di karen da avedi Ada lah. nang tum lang na lo napal lo jun ke lang ke Emang itu lah. da ke lang avilo Oh, how can do? aut penga ave jun me ma junno nang tum midday meal pin long malong la ke chu jun ke How can do? men ha No, everything that. no lo nang pipe ni kono nang pipe ke Aja deh. aji ding hoy hoy di nang men pilo nang men pilo nang men pilo ra che hon pilo che tok ke inti materon marong pilo baba so nang tum pilo english medium ma hin karbi medium lo to karbi poem na pudun tha malo thek nang thek bu Ya, ada juga. english poem ke English payment है to sabu to All team bright and beautiful, all graduate and small, all team wise and wonderful, the Lord goes with them all, each is provided to them, each is about blessing, each only he made their glowing color, he made their tiny wings. oh angke khala so ko ha ke ko so class lo na khan tha da oh nang men pilo da nang khanu na oh lage kona class lo la class te lage chhoy lo dakle ibie di ma bedele hai dak se bisusu dele hai okay na de class 5 ma class 4 na to teacher men pila principal men pila ha principal men pila chini ne chin ma chine ha ande hola so aputo ma putu lo putek ma la ma putu lo putek ma hola chine te la pila blackboard lo so what is your name tong thang na which class do you read class 4 and you what is your name what My name is Karong Pati. oh you read in class okay what is your name which class do you read can you recite a poem any poem English Karbi pilo poem thek to na pudun tha thek mai thek aja poem na ha atumi si class na dun na aja thek thela oh aja thek thela hai kadong kami mau live ke lang atum nili tu don bang ke do bang ke school me kosol lo ado beda
DS what on? DS Toby English School. Okay, huh? Yes, to be English. LP English School di DS Toby LP English School. Nasi dan principal amen cini macam dan principal amen cini macam sitting ni buku di. Ande nang kamu nang kelas no? Kelas 5 lo kamu subject itu. Amen putar. English, tapi Kunut. English grammar, development, Kuan penai aman jo. Itu kan cek di. Okay. brain, So nang karbia poin putar. Jadi, jo langkah lang itu lah fungsi jo lah. Partition lah, pono, cameraman. और ला हाई डेस्कनेस रखे लो द सीपी लो very funny pini la dak सीपी स्टोर रूम लो सीपी नहीं बोलो द क्लासरूम लो सिला सोंसी के के रमू सीपोर्ट के dak partition लो पोर्ट मत dak सीपी ला angka desk bench ता tang ti bano camera bena la ko sunhan ini nang itu ke guardian lo bodi te la dak principal mana port ki bang 9 o'clock mungkin 9 plus 10 ano na nang lister jang nang bidun penang no sumara tung kita nang bidun ya misalnya tame solo dak ke panci la pen high school a building da dak kiri mimedi sumar ke pulang ini oh mana itu dak ke school na itu na puda ke apiong long ling rai ong ludi oh lalu langsung school ke nona pion la ke krep tu pujo la ngol hai ke singkang se jelo borle la hula ki guru masih langsung school la ke tong se ko terek nang pu mate mo pini incident tu ko pulo te kiri me me tema long link ke la kwanda ave pino apon ke jo arlok lo apon ke arlok pala puke 4 lane lo la 4 lane hosi la sotwar food wang wang masih jo non ke boundary pe che koi not lo kiri me mem pin lo Ani nang li sumar ke dak nang bidun na. Te nang li ting pen lai school along lang ta ave pu kiju na lang ta ave mesen kiju na lang ta ave pa hok ma. Ave. Te midday meal ta penangan prepare ni ding piglo di midday meal ta. Cholong le nang to mani ding olobo. Do lo di angke school ta ter pik pilo nang li puji ke ni. Oh. Cái bài đức sinh ra chị ăn vào nào Ahok luti lang la da ga lang ditung e tok bom lo sita me aron tang pen ngalang ditum follow le la si da komali napak lang tha wo na lo cameraman ke ho o da ma ke ter ke ra dim napak lang ho napak lang tha kula ke ter ke lang napak lang wo jo lang da ke ter ke er le jo skula boundary kali der nang na yo la hai ta lang tha Pom matbar chu jo lang tha ini picnic spot ason si pincong der lao ke ter ke along like dolang aning hang pode building bang ala punata nang selam mela lang tha kang gram ke ter ke oh de Baik lang saja. Bapak, berapa dah? Sama lu. Pulang. Pulang apa lang? Cuma tu memang ani bang daily cleanliness saya pernah bikin selam pembe apa tunggu. Lada ke lang jaldi konten lah hai tim ke समय जो लदा के गर्ल्स बेस तो भी टॉयलेट लो टॉयलेट था कल lang lo kita kering pun lada lang tu mah lang apa bu Awe sir mentu pelo lang ka bige आज दिन पिलो लगे Rajan तो entry बनो तो lang tu lakuli tha lang tu mah ba
Ave di lang ave. La lagi pu ini si bikok lo. Ha? Solar da bang hu pone lo. Solar da hu pone lo. La hello. Solar da hu pone lo. Lo, cameraman. Lo. Lagi kopi room bang lo. Nabu ayat bisa ayat bidung besar gue. Sini Maria boleh. Hai. Kitin na katek na sunang dulu lo. Lo lawan deh. Classroom और लोग के cleanliness में को काय के बता का को मन को समय लाओ के पेयर के ला था पुनः पाओ जो लाओ लाओ जो kita beli je kita la sort plan bang ke ko na to dam ji le chin de desk bench ta beli desk bench ta beli malo ka so to ini aku mau tak hao ha so to ini nak ko ha Kali. La desk bench ta beli ko so yo lai ke ma song ceiling lang ha Siling na kali dulu. ceiling na beli Choro lo जो लासों ने को सोची क्वालिटी एजुकेशन दो पड़ी लालो पाला नंबर दो मा मायो खाना प्रिंसिपल नंबर ना पीते कांगे मा मो इमरजेंसी गार्जियन तुम लोग ता अभी मनी नवी लोग अभी मनी प्रिंसिपल नंबर अभी दी के नॉन के जो 9:30 पोयो Oh, la bai dui nuet le hai. Sar ke bang ve ni kon lo. Hopta lo di. Ke bang ve si kyong ong. Sara me nang thalun tha. Leonard. Ha? Leonard. Leonard rong phar. Okay, inut ke? Ini soal annual soal apa? Leonard rong phar bang ve ding olu di. Lahai somara tum ko sonse a future dakpen build up pon por. Ma huda me mena somar side kar biu somar side lo lage. Ke mena long ri mena school jong si dakpen aklimang phar phan dakpen si ke pa me pon nang ji. He long ri chera kompen cheng lok bida lugo charli pen cheng lok ason dakpen si patir pi nai adim si mondir la bang so mondir hem pen si patir pi nai adim bang si la puding hadak teacher nang ke bang be amu ke bang be a school nang ke mara Nang tung kuana por basi ke bang ring ti lo Itu masih sekolah soal di rumah. hello ma nang tung na pen lo bang bang ke Oh, pon ni sebanyak. Kami sandi biar palan ni. apun hello wing lang ke nang na pen si bang bang lo Tidak sebanyak. subai pen ke nang ke dak pen si bang ke nang ke Sebanyak. ha Sebanyak. pi pen lo bang bang ke Bikin dah. keng pen lok si bang bang lo Ah. oh kijun na lang cewan be cewan bo Angke jong si dang lang jun long le pute na lo jun dam ke ha bang hem si jun dam lo hadi bang hem si jun dam lo bo oh bang dong kolong le oh la lo bye bye